Wale, alguien hamusqa kankichis hermanos ni, suma ch'isi kunan yachakusunchas tawan Jehová Dios manta, chaypa takirisun takiyta ñawpa. Chay takiy kashan, kimsa takiy ninta chay takiypi hinata. Kallpayta suyakuyniyta kanki Dios ni. Entonces chay takiyta pantallapa hawasinchis, kuska takirinapa. Mañakusunchis Jehová Dios. Jehová may agradeces a kachayku, kay diamanta, chantapis kay tantakuyta huayku Jehová, sumasta kanmanta yachakunaykupaj, munaykupuni yanapanawaykuta, sapunaykuta, agradeces a kanaykupa, y chantapis reparanaykupa Jehová, kanya Dios kaskaykita, kanjina mana wahkanchu Jehová. Munayku yanapanawaykuta, kanta sirvinallaykupaj pune. Kallpachawayku kay reunionpi sumaqta wakichipuayku y sapuqniykuta yanapariwayku Jehová. Kay mañakuyta saqayku makisniykima wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Alguien jamás kankichis entonces, hermanas ni, kay tantakuyninchaman, kunan ch'isi sumaqta yachakusunchis Jehová Dios ninchamanta. Y hay más manta parlarisunchis, por ejemplo, Jehová Dios ta sirvita tinapa hinallanit, mana dificilchu. Chaymanta parlarisunchis, chanta parlarillasunta
kay sumaqta yachachinachis chaypi kinsa rikuchiykunata qawasunchik y chaymanta cristiano kawsayninchikpita parlarisunchik kaymanta mana manchachikuq kayqa atipanapaq hinallan. Entonces chaymanta yachakullasunta huk videota qawasun Bibliamanta yachaqanapita qawarisunchik Jesusta imaynatachus juzgan Pilato, Herodes ima chaymanta parlarisunchik. Entonces sapa ujicha sumaqta wakichikunchik parlarimunapaq qallarisunchik ñawpaq kaqwan Bibliamanta sumaq yachachiykuna. Jehová Diosta sirvega atinapaq hinallan. Chaypaq uyarisun hermanunchis Gabrielta. Uyarisqayku Gabriel. Ñawpa tiempopi israelitas Jehová Dios forga chay suma hallpata. Entonces paiguna chay suma hallpama yaykumunakupaq. Paiguna sungomanta pacha prometerganku nisunchik. Jehová Dios tukuy sungowan sirvinankupaq. Ari chantapis Jehová Dios kamachiykunasta gorga paigunata. Chaywanpis paigunaqa tukuy sungowan Jehová Dios de yupaychananku sirvinanku imaka. Ari, a ver, tumpitata chaymanta ukuncharisunchi imatach Jehová Dios nicharga paiguna. Mascarina, chaytaj Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, leerisun 11 manta 13k, ¿ya? 30, 11 al 3, ¿no? Chay versículos, chay capítulo manta. Ajinatanin, 11 al 13. Kay kamachiskata kunan gozaykichej, chayga zuanapa hinalla. Nitah kankunamantaga karupichu kasha. Manamin chay kamachiskaga hanah pachapichu kashan, ninaykichejpaj, pitah kunanga hanah pachaman wicharipuasun, uraykuchimunanpaj, resichinawанchejpajta, chayman hina zuananchejpaj, nispa. Manataq mamagochaq chimpampichu kashan ninaykichejpaj, pitaq mamagochata chimpapuasun, apampunawanchejpaj, resichinawанchejpajtaq, chayman hina zuananchejpaj, nispa. Reparanchej Jehová Dios, kamachiykunasta gorga israelitasta, paiguna chayta kasukunankupaj. Chantapis nin atinapa hinalla. Ari. Chayga zuanapa hinalla. Nitah kankunamantaga karupichu kasha. Paiguna songomanta pacha chayta zuanankukata. Nisunman mana achakista kargachu. Israelitataqa ashka milagrosta rikorganku Jehová manta, Moisés nehta. Imaynatach Jehová Dios chay pampaspi sumaqta harkarga enemigos manta, o chayrip hiña animales manta. ¿Sí? Entonces, kamachiykunasta korga atinapa hinalla. Ari, chayman zuanapa hinalla. Chayraygu, kikillantata chayta, kay tiempopis sumaqta yachachiwanchis. ¿Sí? Y cha ñawpaqmanta pacha estudiarkanchis Bibliata chay, entonces pisimanta pisi Jehová manta yachakusarganchis. Y cha niraj versículota sumaqta entiendes paga, y cha manchachikorganchis chaymanta mana sumaqta entiendenapaq. Y cha nirganchis kayta mana entiendeita nicho. Ari, y cha wakinkutis chay ajinata asientikorganchis. Chaywanpis Jehová Dios pa espiritunwan aterganchis sumaqta entiendeita chayta. Imaynata asientikorganchis kusisqa, ichari, chayraygu kusisqallapuni kanchik. Ajina kasanchik. Ari, kikillantata, Jehová Dios pa kamachiykunasninta reksi, kasukuytaq atinapa hinalla. Imaraykuchus Jehová Dios kay tiempopi anapawanchis. ¿Sí? Pisimanta pisi ñawpaq tiempomanta pacha Jehová Dios sumaqta entiende cherga chayta, Jehová kamachisninta. Chayrayku kunanga ashka yanapata kapuanchis. Kay jw.org internet nehta, ashka imasta Bibliamanta sumaqta publicaciones nehta ima yachakusanchik. Ari, imarayku
y maraykuchus Jehová chayanapasta guanchej allinchejpa. Entonces, mana nita atisunmanchu karupi kashan nispa. ¿Y? O hanaj pachapi cielo pitas kashan nispa. Mana chayman chaykama chayaita atisakchu. Mana hermanos ne. Jehová Dios ashka yanapasta kunan tiempo piguanchis. Kunanga versículo 15 chay capítulo manta leerin. Versículo 15. Kunan nogaga ñawpaqaykichej pichurani kawsayta allinkaqtawan. Chanta churallanita wañuyta mana allinkaqtawan. Ari, Jehová Dios kay sahra pachapi, kay pachapi churan chayta. Jehová Dios ninchekta decita atisuma, ajinamanta Jehová Dios ninches, ashka bendiciones ninta, goita atiwasu. Ya chachakusanches Biblia manta chay, pisimanta pisi. No ganches mismo chayta siente corganches y mainatachos Jehová Dios, munakuarganches, hermanos ninchesta, hermanos ninnesta, chantapis, y cha Jehová Dios y achachisawanchis, kay, astawan y kay tanta kuipi, astawan parlarinapas nasman, chay manchachikui mana atipanapas chay manchachikuita, ¿no? Ari, entonces, ajinamanta, alguien casta ajianches chayga, Jehová Dios, bendiciones ninta, guanches pun. Charego kunanga, versículo 19, hinata Jehová Dios ni guanche. Kunanga noga, hanaj pachas ñawpagempi, kay pachas ñawpagempi piskaita ni kiche. Ñawpakay kiche manchurani kausaita, wañuitawan, chanta bendición ninta, maldición tawan. Chaykunamanta ahlakunay kichejpa. Kausaita ahlakuichej ari. Inamanta kankuna, wawas ni kichej ima, kausanay kichejpa. Versículo 15 leenchejina, chaypi nishan, churani kausaita alinkahtawan chanta churallanita wañuita. Jehová Dios mana chaywan neita munanchu, que Jehová churapuanche sapa upaj destinota. Wakin zunasgeicha ajinata yuyanku. Mana sapa ajlanchej y matachus zuaita munanches chantapis. Alinkahta. Versículo 19 ni guanches chaypi. Jehová Dios munan y paiga alinkahta ajlananchej. Charaygu painin churani ñawpakaykichej kausaita wañuytawan. Chantanin kausaita ahlakuychej ari. Chayta imata nita munawanchis. Jehová Dios munan chayta noganchejpa. Alin ninchejpa. Paiga ashka bendicionesta goita munawas. Charaygu niwanchis kaypi kausaita ahlakuychej. Charaygu kunan tiempo pi Jehová Dios chay alin sumah yachachiykunasta, sumah willaykunasta, tukuy zunasman chayta munan. Ajinamanta tukuy zunas bendecizas kanankupa. Jehová Dios mamunanchu nipi wañuchisqa kananta. Chantapis Jehová Dios prometen tumpitamantawan uhmosoq pachata. Chaypitaq piskunachus songumanta pacha kasukunku Jehová Dios ninchekta. Payguna chay sumaq premiota bendición ninta hapenganku chaypi. Chayraygu sapa manta chayta kashan hermanos ni piskunachus kay tanta kuypi kashanku bendicionesta hapinanchekpa. Kallpachakuna astawan Jehová manta yachakunapa. Chayta munan Jehová Dios ninch noganchek manta. Chayraygu Jehová Dios ninch sumaq tatajina, k'acha tatajina. Pay sumaqta yachachiwanchek allin ninchekpa. Kallpachakuna, ajinamanta, kunan manta pacha. Sumaq bendicionesta hapita tisunchis, y hamuk tiempo pipis, wiña y kausaita. Chantapis kaypi astawan parlarinapaq, chaypi churasun dibujituta. Kunan chaypi
kunitan chayta hawasunchis, imatachus yachachiyta munawanchik. Chaypi chasikusanchik, ari. Chaypi kashan un joven testigo. Payqa yachakusan Biblia manta. Chaygu imatani suman Jehová Dios obligawanchikchu estudianapaq Bibliata mana. Chayqa sapa manta kashan. Jehová Dios ta kasukuyta munanchik chayqa. Bendición ninta hapiyta munanchik chayqa. Ari wakin runasqa icha mana munankuchu. Ichapis payguna waq imasman gokuyta munankuchu. Y chayta ruwanku. Wakinkunaqa trabajonkullaman gokunku, chayri diversionesman. Wakinkunataqri mana Jehovamanta chayta munankuchu. Pero Jehová Dios payqa leenchik kay versículo 19 pi k'acha tatajina niwanchik kawsayta aqllakuychis ajinamanta wiñaypaq kawsakuyta atinkichik nispa. Reparanchik hermanos ni Jehová Dios kunan tiempopi ajinata niwanchis. Chayrayku sapa kallpachakuna ajinata ruwananchikpaq. Ajinamanta kunan tiempopi ashka bendicionesta Jehová Dios ninchikmanta hapisunchis y chanta nerganchik hina hamuq tiempopipis mosoq pachapi wiñay kawsayta. Gracias, hermano y Gabriel. Sumasta sutincharinki, sumasta ruanki, maita agradeceko. Kunan ñawpaq María sumpone y parlarisunchis kunan kay partemanta. Suma kunata maskana ninchaypi parlarisuncha. Y martinta mana kasuko israelitas ruwasqankumanta allinta qhawarikunanchis tiyan. Chaypaq uyarisunchis hermanunchis Vicente. Uyarisqayku hermanuy Vicente. Ya, hermanos, kunan Wakichikunan sigara Deuteronomio 29 y 30. Kunanta Biblia ninchapi mascarisunja Deuteronomio 29, 4. Mayrin hermanata ñaverimon ya ve. Hermano Roberto. Ya, chaywanpis kunankama tata Dios entiende songota manara gosunkichekchu. Nitaq ñawishka chay imasta rikunaykichekpaq nillataq ninrishnikichekta uyarinaykichekpaq nin. Ay, gracias, hermano, y más o menos. Kunan kay leres hanchak manjinanin tapuyin nishan. Imagínate, mana kasuku Israelita ruwasqankumanta allinta qhawarikunan chektiyan chayta puynin chayman kutirichimarcha hermanos ni hermano Yuya, hermana Eva Peña. Ari tancha hilaga boancha tukuinata sumak ruaskata ruawargancha ningriyokta ñawishniyokta y simiyokta tukuy ima ruawargancha. Entonces kay israelitasqa tiyaporqa tukuy ima uyarinankupaq yachanankupaq Bibliata leinankupaq tukuy ima simikupis pero paykunaqa Hokarasman tukorganku, mana ñawishniyo hina mana rikuyta aterganku Dios papalrancha napi, nita kuyarerganku tatanchi Jehová kamachiykunasninta. Chayrayku tatanchaqa nisarqa, noqa ruwarkani ñawishniyoqta ningrishniyoqta tukuyimata nispa. Entonces, noqanchaqa uyarina tiyan, kasukuna tiyan tatanchi Jehová. Antes, hermana Ivo, mais sumas, mais achito vai sumas kunan. Kunan
Jepan tapiman yaykusuncha. Yunin chay. Imasta yachakunchik kay semana bibleta lista chaymanta. Imasta yachakunchik. Mayra mi hermanata. Isabel Ojariza. Isabel, por favor. Kay Deuteronomio 30, 15 al 20, niskama hina, Jehová ka mana tankawanchekchu y paita kasukunanchekpaj. Y kay itipi niskama hinata, Jehová kasukuspaka bendiciones nenta hapitachu, chayri kasukuspa, mana kasukuspa ñakaritachu sahlaita tinche. Y chayta sapa ugninchekmanta kashangi, pero Jehová astawan munan, kausaita hlakunanchekta. Imaraykuchus payqa lininchekta munan y kusisqataq kawsakunanchekta. Paches, hermana, y más son ojichikunki. Uxituan, Joaquín Gunas. Ya, hermano Yung. Kay Deuteronomio 29, 5 nin israelitas tawachunka watata ni ma faltargachu ni chaypi ni hukutanku, abarjanku, ni ropanku ni ma gastakorgachu ni chay chimpampapi purishaqtinku. Entonces imatanka yachachawanchik Jehová cuidawasumpuni imapi rikukuqtinchikpis. Si israelitasta cuidarqa 40 watasta noqanchikta hasta wanacha, entonces payta kasukuqtinchikqa pay cuidawasumpuni. Paches, hermano Yung. Hermano Gabriel, por favor. Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29, nin mana yachasqanchik pakasqa imasqa Señor ninchik tata Dios pallata. Dios ninchik suti chawasqanchik imasri noganchik patan. Entonces, chayraygu Jehová Dios, imaraygu akinata nin kaypi, porque Jehová Dios yimaya chaynio. Chayraygu kaypi nin mana yachasqanchik pakasqa imasqa nin Jehová Dios ninchik pata. Chayraygu, pero chayta imanita munam payqa mana egoísta hinachu actúan, managa payqa pisimanta pisi pompi hina yachachiwanchik. Entonces sumaqta chayta hapeita munawanchik, porque Jehová Dios ahinata maya chayniyuq kasqanta rikuchiwanchik noqanchikpaq allinninchik. Entonces chayrayku imatachus Jehová kusisqa chayta hapikunanchikpuni tiyan yahinamanta tukuy runasman kay suma willaykunasta yachachiyta. Paches, hermano, más suma ojichikunki. A ver, por favor, hermana Domitila. Ya, hermana Domitila, por favor. No que 30, 16 liris chay piningi y que 15 pingi no gachuran ya paichima causa itaon guanyo itaon ni 16 ni sichus kunan kasun kichi kamachishay kichi kay kunata señor ni kichi tata Diosta munakuspa ñankunanta purispa Kuntaspa kamachisqashninta lisninta nisqashnintawan ima chayqa chaypacha kawsankichik ashka wawashniyuqta kankichik señornikichik tata Diosqa bendicisunqachik ima hallp'apichus tiyakunkichik chaypi ni kaypiqa Paches, hermana, más suma. Sumaqta wakichikunkichik, más kay pachakunkichik. Kunan qhipanpaq astawan wakichikunachikpuni, hermanos ni hermana. Gracias, hermano y Vicente, sumasta paichangi. Gracias, Juan Kunatap, sumasta kuchimunkichis. Kuna ñawpa marina sumpone,
y con leerinanchis tía, Deuteronomio 29, 1 al 18, Biblia taleenapa. Entonces, ¿qué parte le pues un charmanunchis le desma? Uyariskai Wilber. Moisés ni largata, sicho señor neguiches tata Dios pa, tuku nisgas nin. Maigentachus kunangos aigiches, chaita uyarispa juntangiches chaiga. Pai pa tuku naciones manta ason pataman churasongachi. Sichus ganguna señor neguiches tata Dios pa nisgas ninta uyaringiches chaiga. Kai tukuy bendiciones gangunaman hamusongachi. Bendicisca canguiches. La tapipis, campo pipis. Bendicis gallata cangangu, pawas nigiche. Cosechas nigiche. Huaca, uñas nigiche. Oveja, uñas nigiche. Tukuy, uvas nigiche hima. Bendicisca canga, zecado canasta igiche. Antas wana bata igiche pis. Inallatas bendicisga puni cangiches tukuy. Ruasgas nigichehpi. Tata Dios yanapasongaches tukuy. Paigunaga ñannillajta maganako hamsongachi. Chanta kayman hagayman aygengangu. Tata Diosga bendecizongachis. Pirwas nigichehman chahra kogoywan juntachispa. Tukuy ruasgas nigichehpipis bendecizongachis. Chantapis, bendecisus llanga ichesta, paipa gosgan palpapi tiakostigich. Chichus kamachiskas ninta sumata juntangich. Ñan nintata allinta puringiches chay. Señor negiches tata Dios, ahlakunan ayuta hina tukuy imapi sumata sayachisongache. Juraspa nisus gaigichesma hina. Ajinata tukuy pachapi tukuy naciones yachangangu tata Dios pasutinta. Ojaris gaigichesta Dios nigichespa zexiscapus gaigichesraik. Gangunamantata magana kosti kohgangu tata Dios pa kuyakuyninta zikuchisongache. Ashka wawasta gangunaman gospa. Uwe nigichesta ashka mirachispa. Chahraingichesta sumasta pogochispa ima. Ñaupa tata nigichesman juraspa gosganta nisgarman hina. Tata Diosga cielota kicharispa gampa kamachinmanta tiempon. Halpa nigichesman parachimosga. Tukuy ruasga nigichesmanta bendiciones ta churaspa. Gangunaka ashka nacionesman manuita tingiche. Gangunata ni pimanta manukungichechu. Tata Dios pañas ni ñaupahman puni churasongaches. Mana hepamanchu. Gangunaga patapipuni kangiches. Mana urapichu. Sichu señor negiches tata Dios pa kamachisgas ninta juntangiches chay. Mantachus kunan gozaygiches chaygunata. Ajinata kanga kay kamachis ganmanta mana agakongiches ni pañaman ni lloq'eman waj Dios kunata hatispa yupanaygiches. Gracias, Wilmer. Sumasta Lady Paico. Entonces, kay folletito un chespi ninjina, es que kay chaganapi, parla kuskanche imagina ya parlari. O sea, sumasta leirina y mainatach parlanch chay imagina ya ni shawanche. Chaypi, primer puntito pinin, sumasta wakichikunaikipa, Dios manta yanapata mañakin. Entonces, nira, yo wakichikushaspa Jehová manta mañakunanchiste. Imapa sumasta leirinapa, chuitata, entiende kunampa hina, y ajina manda tukuy uyareskuna atenganko entiende. ¿Tichane?
Sumasta leeri porcaiku Wilmer. Gracias. Kunan ñawpaq María Sumpuni, sumasta yachachinacha chay partema yaykusuncha. Entonces chaypi ñawpaq kutipi parlarispa. Chaypi hermanitas ninchaq rikuchiwasunchis, chanta revisita qawasunchis y Biblimanta yachachispa. Ñawpaq kutipi parlarispa, qawarisunchis chaypi, hermanitanchis Marta Foronda, Domingawan ruwanqanku. Entonces, apikuchachis micrófonos nikichayta, cámara ikichistaban, qallariykuchis. Hola, buenas noches. Suti Marta. Guajarim Sargani, un ratito. ¿Parlarisunmancho? Buenas noches, Ari, parlarilana. Kunan tiempo yaki ongoy kunapis mayta llakichuanchi. Ichapis tapurikuah kay tapuyta. Sufrisqanchis Diospaq castigonchu. Imaniwaqqa? Ari noqaniman Diospaq castigoncha. Chaypaq Bibliata leeripuykim. Kay Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Chaypi nin ajinata. Llakikunapi kaspaqa ama pipis nichunchu Dios pruebaman churawan nispa. Imaraykuchus Diosqa mana saqra imaswan pruebaman churasqa kayta atinchu. Nitaq payqa pitapis saqra imaswan pruebaman churanchu. Kay leerisqayman hina imata entiendenki? Leerisqayki imaginanin que Diosqa mana saqra imaswan pruebaman churawanchikchu ni. Ari, may sumaq chay kutichisqayki. Chanta pastorespis, curaspis ni crechiwanchik Dios ninchikqa rumisongo kasqanta. Ima llakikuna pasawaptinchikpis paykuna ninku Dios munarqa ajina kananta. Chayta nispaqa Dios huchayuq kasqanta rikuchinchari. Biblia nin nisqaman hina Diosqa saqra imas kananta. Hinapis mana paychu huchayuq saqra imas kananmantaqa. Chayta mana yacharirqanichu, pero imaqtin sufrinchikha. Sumaq chaytapuyniki. Qhipan semana astawan pararisunman chaytapuynikiman kutichisunman Bibliawan. Imataq sutiykiri? Noqa Dominga sutikuni. Wale, Dominga. Qhipanta astawan parlarisunman kay horas llatataq uq ratitulli. Ya, parlarillasu. Ya. Gracias, hermanay Marta. Isa Dominga Campis, maita agradece sumata. Ruanquicha, ajina, cachituta, sumata, sutrita parlarerganquicha. Y kay folletitun chay yachachillaypuni chaypi hinatanin. Uyarita munanankupa hina parlari. Entonces chayta ruarganki hermanay Marta. Y mata chaypinin tapuriwa, experiencia ta willariwa, chayri noticiamanta parlariwa, o chayri runa simamanta chastawan parlarishanku chaymanta parlariwa. Entonces kay onquymanta parlarerqanki, chale. Entonces hinata parlarejtinchis uyarita piwanchik parlarishanchis chay. Entonces sumaqta ruarganki hermanay Marta. Cantapis Dominga, mayta agradece, sumaqta yanapaykunki, k'achitu ruwankichis. Kunan revisitaman pasasunchis. Chaypi parlariwasunchis, iskay hermanitas nillanchayta. Entonces paykuna kanku Loida, hermananchis Eva Pío. Hermanay Eva, chay azulitud nit'iykaman. Sumas, doña Evita. Entonces, kunandia kay tapuyman kutichisun imaraykuta sufrinchik.
Gani mataninkiman chay tapuymanta. Noga nimanqa piensas manhina Dios miyakcha sufrinata munan imaraykuchus ancha huchasapas kanchis. Ashka runas ganjina yuyankuy, pero Dios huchayu kasqanta sufrimiento. Ashka runas hinata ninkuy Dios huchayu kasqanta kay mana allinkunasta rikusqanchikmanta, sufrisqanchikmanta ima. Pero textituta ñawiripuykiman ñawpaqta kay kashan kay Primera Juan capítulo 5 versículo 19ta. Kayta ñawiripusayki ya. Hinata niwanchik. Yachanchik Dios manta kasqanchikta. Munduntinmanta runasta pura supaypaq makinpi kasqankuta. Hinata niwanchik kay versículo. Entonces kay texto hina pita mundota makinpi hap'ishan. Ay, mana yacharqanchik chayta. Supay hap'isasi mana Dios yachchu ñak'ariwanchik kay ñak'ariytaqa supaypamun tanqawanchik huchaman paylata ñak'arichiwanchik. Ari, ajina. Entonces chayrayku kay tapuysituta ruwasayki. Satanás allinkunastachu ruwan o mana allinkunastachu? Imata allinta pay ruwanqa mana allintapuni ruwanan tiyanwanchikta ñak'arichinawanchikta. Ari, ajinapuni. Chayrayku imatani suman sufrimientos ninchikmanta. Dios chu huchayuq kanman o pipaq raykutaq ajinapi rikukunchik. Bueno, mamá, Dios chukuchay, no ganchak mismo kuchayaq kanchik, kasus pakay laka munduta chay sahra munduta. Ari, chayrayku mana nisunmanchu Dios huchayuq kasqanta kay sufrisqanchikmanta. Hasta wanga Dios noqanchikmanta llakikunmanchu sapa kuti manchayta sufriyta rikuspa. Chaymanta kay qhipan semanata wathimanta wahyarimunkiman astawan chaymantañataq tumpitatawan parlarinapaq. Munawaqchu? Ay, imaymanta chantayachiwanki? Tiempituyki kaqtin kunitan pacha videitota aparichimuykiman. Chay videitota qhawarispata chay tapuykunasnikiman kutichisunqa. Kay videoqa ajinata nin. Imaynata Bibliamanta yachachiyku. Chaypi astawan chaymanta explicakushan. Aparichimuykimanchu? Aparichimuray aparinaypaq yayman hina piensasaypaq. Ya, kunitan pacha apachimusayki. Gracias, Loida. Gracias, hermana Evita. Sumata Ruanquicha. Suma, alguien que se arga chay, ¿chane? Chay pinichargas de visita. Entonces, su textota le dispa su trincharinki. Y chay manta falla parlasha folletito inchis, Loida. Chay pinin, Biblia manta sumata su trincharin. Entonces, Biblia puni predicanches, Biblia tapuni leeri punchunapa, publicaciones ta leeri punapapis, Biblia tapuni sut incharinches, entonces charayku chaypinin Biblia man sumat sut incharini. Y mainatas wasuman chaypinin wakin palabrasta astawan sut inchari. Entonces, versículos pitian asca palabras, chaymanta ujunillantapis o iskaitapis sumata sut inchayku suman. Ajinamanta allinte entiendenampo. Y chayta ran Loida Ruarganki. Gracias, muy te agradecido. Camps hermana Evita, sumata Ruarganki, sumata Yanapanki. Kunan, ñaupama rillasupone, Biblia manta yachachispa. Entonces, chaypi isca hermanitas ninchi Yanapayavasunta. Entonces, paykuna kanku, hermana Isabel, hermana Severata Yanapanka. Uyariscaigo entonces, Isabel. Sumak Severita kunanqa yachakullasumpuni kay párrafo 3 ta ñawiriwaqchu. Ya.
Dios ta kasukuy allinninchikpaq kasqanmanta ama iskayrayanachu. Satanasqa yuyachiyta munawanchik Diospa kamachiykunasninta kasukuy mana atisqanta. Chantapis yuyachiyta munawanchik nuqallanchikmanta imachus allin imataqchus mana allinchu kasqanta. Akllaspa kusisqa kananchikta Satanasqa qallarimanta pacha runasta ajinata yuyachiyta munarqa. Kunanpis ajinallatapuni runasta yuyachiyta munasha. Sumak, gracias ñawirisqaykimanta. Kay ñawirisqaykiman hina o tapuya hinata nishangi. Imatataq Satanás yuyachiyta munawanchik Diospa kamachiykunasninmanta? Ningi Diosta kasukuyqa allinninchikpaq, ningi kasqanmanta mana iskayrayanachu ningi. Entonces Satanasqa yuyachiyta munawanchik Diospa kamachiykunasninta kasukuy mana atisqanta. Ichantapis ningi yuyachiyta munawanchik nuqallanchikmanta imachus allin imatachus mana allin kasqanta ningi. Ari, ajina yuyachiyta munawanchik. Sea Satanasqa mana kunallanchu chayta ruwashangi, astawanpis ñawpaq mantaña chayta ruwarqay, y kunanpis hinallatapuni engañashawanchik. Pero imata ruwasuman mana chay engañasninpi kanapaq, engañachikunapaq. Kay párrafo 4 y 5 pi astawan yachakusunchik. A ver, párrafo 4 y 5 ta ñoqa ñawripusqayki. Ajinata nin. Satanasqa pantasqa kashan. Imaqtinchus Jehová Diosqa imatapis atisqanchikman hinalla mañawanchik. Chayta entenanapaq k'achitu lugarman puriykachaq rishasqaykipi piensari. Chaypi puriykachishaspaqa ichapis rikuwaq lugarta hatuchaq mallaswan muyuykuchisqankuta. Chayta rikuspa ichapis yuyawaq imapaqtaq kayta churankuri nispa. Hinallapitaq icha riparawaq león chay ukhupi kashasqanta. Chay leonta rikuspaqa ichapis niwaq. Waliqtacha kayman mallasta churarqanku. Manaqa león mikhuykuwanman karqa nispa. Jehová Diospa kamachiykunasninqa chay malla hina. Satanastaq chay león hina. Chayrayku Biblia niwanchik yuyaynikichikpi kallachikpuni. Rich'arisqataq kaychik. Enemigoykichik kuraq supay qaparirishaq león hina muyuykachishasunkichik. Mayqillantapis uquykuyta munaspa nispa. Jehová Diosqa allinta kawsakunanchikta munan. Payqa mana munanchu Satanás engañanawanchikta. Chayrayku kamachiykunata, yuyaychaykunata ima quwanchik. Satanásmanta hark'akunanchikpaq, kusisqataq kananchikpaq. Santiago qillqarqa, pitaqchus allinta qhawaykun Diospa may sumaq leyninta mayqinchus kacharichiyta apamun chayta, kasukuntaq chayqa, payta ruwaspa kusisqa kanqa nispa. Kunantaq kay ñawirisqanchikman hina, ajinata tapuy niwanchik. Imaynatataq Diospa kamachiykunasninta, yuyaychaykunasninta qhawananchik tiyan? Imaynataq qhawananchik tiyan, Severita? Diospa yuyaychaykunasninta kamachiykusninta qhawananchik tiyan allinpaqi. Ari, sumaq kutichisqayki. Allinninchikpaqpuni, y imaraykuchus Satanasqa engañayta munawanchik. Kay texto ñoqa ñawripusqayki, kay Efesios 6:11ta. Ajinata nishan. Diospa qusqan maqanakuna p'achata tukuyninta churaykuychik. Ajinamanta kuraq supaypa tuqllasninmanta ama urmanaykichikpaq. Entonces, kay texto ñawrisqanchikman hina, imaraykutaq nisunman allinninchikpaqpuni kasqanta. Yanapawanchik tukuy kaykunaqa mana urmananchikpaq Satanaspas trampasninman. Aha, ari, hinapuni.
Jehová Diosqa chay kamachiykunasta churapuwanchik, yuyaychaykunasta ima Satanasmanta hark'akunanchikpaq y kusisqataq kawsakunanchikpaq y chayrayku imani sumantaq allinninchikpaqchu kasqa o manachu Diospaq kamachiykunasqa. Allinninchikpaq kasqa según kay ñawisqanchikman hinaq. Ari, allinninchikpaqpuni Jehová Diosninchikqa mayta munakuwanchik kusisqataq kawsakunanchikta munan. Y kunan astawan yachakulasunpuni chaymanta. Ya. Gracias, Isabel. Gracias, hermana Isabel. Sumasta yanapaykunki. Entonces, chaypi 13. Yachakanapi chay folletitun yachachisqayki imapich yanapasqanta rikuchin. Entonces, imaynata chayta ruwasuman, chay istupi tiyan ashka puntitus kaqnin, uyariqkunapi piensarin. Entonces, imayna chayta ruwasuman, imaraykuchu uyariqkunapi yachakushasqankupi yachakunanpi kasqanpi piensari, chantapis piensarillayta yachachisqaykimanta imachus astawan yanapananpi. Entonces, chaypi piensarispa sumaqta yanapariyta atisuncha. Y chayta ruwarqanki, Isabel. Sumaqta piensarirqanki, imapich yanaparinaykita, estudiuykita. Y chay allin, estudiosta qushaspa, revisitasta qushaspa, piensarisuma, ñawpaqmantaña. Imaynata kayta sutinchayman, imaynata entiendechayman, tukuy chayta, entonces sumaqta yanapawasuncha. Gracias, Isabel. Gracias, hermana Isabel. Sumaqta ruwarqankicha. Kunan, ñawpaqman risunchis, cristiano kawsayninchik parteman yaykusun, 73 taquita chaypaq takirisuncha. Chaypi nisha, kallpachaway Diosnini, 73 taqui. Taquirinachik chay taquita. Suma, kunan kay cristiano kawsayninchis partepi parlarisunchis imamantata. Mana manchachikuq kayqa atipanapaq hinallani. Entonces, tumpata parlarisunchis chaymanta.
Echamos carisuma ñaupata. Salmo 28:7. Mascarina, Salmo 28:7. Itah leerimos now. Salmo 27:8. 28:7. 28:7. Isabel leeripuaico. 28:7 ajinatani. Tata Dios min sinchi harkakuwaqnega. Paypi atinekorqani. Paytaq yanapawarqa. Chayrayku sonqoy kusisqa kashan. Agradecekuspa Tata Diosman takisaq. Gracias, Isabel. Suma, entonces, el versículo nishawanche. Tata Dios, sinchita harkawanche. Paypi atinekuna. Paiga, yanapawaso y songo kusisqa kanapa. ¿Echaré? Entonces, mana manchachikunapa, que el versículo ningina, Jehová Dios yanapaita tiwancha. Pai kallpata hoita tiwancha. Jehová Dios. Y más pitah manchachikusuma o y más tahkaman manchachikunapa hina. Entonces, kuna un video ta khawarizuncha y khawarizas palinda piensarina. Y más pichus cha hermanitas y kukorga chay. Entonces, imatano ganches ruasuma, chanta y mataya chakusuma. Wakin tapuikunitata ruasum chay video ta khawaitao. Entonces, churay kurimpay kuchay videituta. Wasis niigu manchas ripunaygu tayuyargani, hinapis fiesta manzita munarganku. Nerganita qaya pagarin predica zinaykashan, mozo estudiotata gayarisa, wakichikuna itiyan nispa. Igunata tumpap hiñakorganku, niwargankuta, estudio y mana wasimpi kahtingri. Ari, gasiyapah wakichikunki, nispa. Niyawarganku punita, mazipuichu. Ana wasigimara pusapuygumanchu. Inayaña, nispa. Inaitapuni munasharganku. Skayarayasqa kashargani. Inayapi yuyarikorgani tatasniywan kaletmanta yachakusqayta. Imataq yanaparqa mana waqkuna hina yuyanampaq? Kalet nerqa, Jehová noqanchikwan kashan, nispa. Chayta yuyarichiwarqa Jehová Diospis noqawan kashasqanta. Ayraygu nergani, estudió y manzinaypa fiestaraygu mana wakichikunayga mana allinchu. Ama yakikuychechu, wasiman chayapuyasa, nispa. Profesor Nega allillanta yachachisarga, hinapis evolución manta parlayta gallarerga. Nerga, tukuy kay haypapi kawsaqkunaqa evolución rayku rikurinku. Naspis monomanta runasman tukunchej nispa. Mi compañeros ni profesor panisganta allinpaj kawarganku, waj testigosta ch'illa kasharganku. Tomás hina ruayta munargani. Napis manchachikorgani. Anta yuyarikorgani ñawpa semanayara biblata estudiasaspa jaelmanta yachakusqayta. Jaelga ichapi sisarata wañuchita manchachikorga. Napis muyuyninpi kapusqanwan yanapachikuspa wañucherga. Jehovátaq mayta bendicerga. Chaytaq tukurichiwarga. Ima yanapachus kapuwasqanpi. Jehová Dios tukuy imata ruwasqanqa pa ruwasqasninpi sut'in rikuku. Charinapaq kay celularniypi kan correos, mensajes, fotos, ima. Chaytaq mana ahinayamantachu rikurin. Naga noga churasqayrayku. Chay plantita ahina k'achitu wiñananpaq hinayamantachu rikurinman karga.
Maita kusikuni kresgaymanta sutinchasqayrayku. Colegiopi clases pasayta, mico bibliamanta compañeraman yachachisarqa. Napis cursonpi bibliaman hina sutinchasqanqa, mana tukuymanchu gustarqa. Kay jóvenes manga hasta wanraq. Saq semanapi predicasaqta rikuwarqanku, chayrayku niwanku. Mapaq revistitasniykichik valenchu, imaqtintaq runasta leeyta obligankichikri, tatasniykichu predicayta obligasunku. Esa toga, imaynallamantapis ayqayta munarqani. Chantayu yarikurqani, ñawpaq semanalla familiapi mikayamanta yachakusqaykuta. Chayqa rayman llullakuyta atinman karqa. Hinapis, chayqa kaqtapuni willarqa. Mikaya chayta ruwaspaqa, Jehová Diosta mayta kusichirqa. Tanerqani, mana pipis obligawanchu. Munasqayrayku predikamuni. Paq testigos ninqa, runasta munakusqaykurayku bibliamanta yachachimuyku. Kunanmanta yacharillanki niwarqanku. Noqataq imapis kachun nispa nikurqani. Pagarenqa Kevinwan predikarqani. Ashka k'achas runaswantaq parlarerqayku. Hinallapi, colegioymanta chay compañerosniyta rikurqayku. Bintaq mancharikuspa, haku ripuna nispa niwarqa. Allapi noqapis manchachikuyta qallarerqani. Charqani mana ayqinaychu kasqanta. Kunallanraq Bibliata sapallaypi estudiashaspa, Jeremiasmanta yachakurqani. Payqa churanakuqkunaman mana manchachikuspa nerqa. Akisniykichikpiña kani nispa, nitaq ayqikurqachu. Qapis Jeremías hina ruwayta munarqani. Warqankutaq imaqtintaq runasta obligayta munashallankipuniri nispa. Bibliamanta yachachinallayta punitaq nerqani. Plakuspataq niwarqanku. Ama kayta ch'aqwachinachu nispa. Trabajo imanta patronga, oficina man guahyawaspa, aswan sumah pagasga puestota gonawanta niwarga. Y antinta trabajanaytapis. Trabajo manta reunión pikashahtiku sumasta trabajasqayta niwarqanku. Nayapi becata gowarqanku sumah universidad man rinaypaq. Tioyqa qolqewan yanapanawanta niwarga, mayk'aqllapis construccionmanta empresata sayarichiyta munaqtiy. Pisis semanas ninmanta asambleapi hermano Marcos 10:21 leerga. Jesusqa qhapa jovenman nerga. Matawanraq ruanaykitiya, tukuy imasniykita vendemuspa, wachasman chay qolqeta qopuy, ajinamanta cielopi mayqa puyniyuq kanki, chanta qhipayta hamuy nispa. Chanta nerga. Chay jovenqa Jesuspa qhipanta rispa Diospaq astawan ruwayta atinman karqa. Qanri, Diospaq astawan ruwawaqchu nispa. Chayqallanta nisharqa, astawan ruwayman. Bautizasqa kani chaypis, tukuy atisqaytachu Jehová Diospaq ruwashani? Astawan Jehová Diospaq ruwaymanchu. Jehovapaq astawan ruwayta munarqanipuni. Chayrayku Betelman wahyariwaqtinku chay ratos erqani. Mana pruebaspi kaspallachu manchachikuyta atipana kasqa. Manari, Diospaq astawan ruwananchikpaqpis. Ruwaspaqa
ni hayk'aq pesachikunkichu, may kusisqataq kanki. Gracias. Suma chay videito icharé. Sumate yachakusuma mana manchachikuq kanapaq o manchachikuyta atipanapaq. Icharé. Kunan tukuy invitasqanchis kutichimunapaq tapuykunata, chaypi kapuanchis 15 tapuysitus. Ñawpaq kaq tapuynin chay fotituta churaykurinpayku chay. Chay qallariypaq fotito tiyan chay. Chayman hina parlarimullasumanta atispa. Nin imaspi rikukuspata jóvenes mana manchachikuq kananku tiyan. Imaspi rikukuspata jóvenes mana manchachikuq kananku tiyan. Hermanay Evita. Chay azulituñi tiykami. Kay jóvenesqa mana manchachikuq kanku tiyan, yachay wasipi yachakusqankupi wakin profesores chay como nin hina ñawpaqpi científicosmanta parlarqa rikurisqankumanta monosmanta tukuy ima chayta parashaqtin chay hermanitaqa nimanakuyta atirqachu chaywanpis pero kallpata hap'irqa kallpa hap'iytawantaq sayarispa sutincharqa huk plantitamanta entonces chayqa mayta paytaqa yuyaycharqa ichapis atipayta atirqa chay yachachiqkunata. Gracias, hermana Evita. Suma kutichimunkajina. Iskay kaq tapuynin Bibliamanta pikuna kawsayninkuta yanapawasuma mana manchachikuq kanapaq. Chaypi wakin karqanku chane. Zomi. Jeremíasqa willarqa Silol llaqta hina Jerusalén tunisqa kananta y runasqa willashasqanrayku Jeremíasta wañuchiyta munarqanku. Pero Jeremíasqa mana manchachikurqachu nita kaykikurqachu y Jehová mana saguirparqachu y chayta yanaparqa chay hermanitoman mana manchachikuspa compañeros ninman willanapaq. Hina, gracias Romy. Hina. Ami. Hermanita que se trata de evolución o creación, Jael, ¿no? Ya no pasa. Jael, Manta era muy valiente y no le costó guaño para Manta y quizá era malo, no era bueno, era malo, por eso no es que ha tenido que ser Jael valiente. Gracias, Ami, excelente. Bien. ¿Quién saca tapuinin? Mana manchachikuq kay imaynata noqanchikta yanapawanchik muyuyninchik pikaqkunatapis. Imaynatata noqanchikta hinallataq muyuyninchik pikaq. Hermanay Domitila. Ari kay qhawarisqanchikqa mayta yanapawanchik chay hermanitutaqa chay colegiopi amigosnin sapakuti payta burlakuq kanku manchachiyta munaq kanku paytaq mana manchachikurqachu chayman chay willaq lluqsirqa carrituwan pero chay hermanito mancharikuytawan ayqarikapurqa chay jovenesta hamuq rikuytawan pero pay mana manchachikurqa pero yuyarikurqa Jeremías makikichikpiña kani nisqanta chayta yuyarikuspa entonces mana pay manchachikurqachu fuerte sayarqa y chay amigosninta chimpaspa nirqanku sigachu Bibliamanta yachachispa obligankichik nirqanku
Entonces, para sigue achichinallantapun, sigue willanallantapun enero. Gracias, hermana Domitila. Ajina. Hermana Carla. Ari chayu ñawpa hermanitunchimanta yachakusumay mana manchachikuq kanapaq imaraykuchpaytaqa amigos ningu aunque testigos kanankupaqwan icha fiestaman pusayta munarqanku y paytaq kallpachakuspa kalepi yuyarikuspa payqa astawan Jehovaman qallaykunapaq estudiunpaq wakichikurqa y ajinaman chay uj hermanitapis rikuspa imaynatachus pay mana manchachikurqachu paypis noqapis ajina mana manchachikuyta munani nispa nirqay. Eso, gracias, Carla Ajina. Entonces, imatachus noqanchis ruwasqanchik muyuyninchik kaqkunata yanapanqanchik, ¿no? Y chay fotitupi qhawarqanchik hinapas. Y sutita reparanchik mana manchachikuq kayqa atinapa hinalla. Pej yanapawan, versículo Salmo 28:7 nin hina, Jehová Diospa yanapan. ¿Entendés? Sumata kutichimurqankichis, gracias. Kunan ñawpaqman rillasumpuni y más kasuman kunan capítulo 128, páginas 292 y 93. Libronchikmanta, chayta yachakusunchik y chaypa leerispa yanapawsunchik Jairo. Uyarisqayku entonces, qallariykuy leerita Jairo. Jesusqa Pilato ñawpaqinpi mana negakorqachu pay rey kasqanmanta. Hinapis Romanosqa mana manchachikunankuchu karqa Jesuspa gobiernonta. Imaptinchus paypa gobiernonqa mana kay mundomanta gobiernos hinachu. Chayrayku Jesus nerqa gobiernochus kay mundomanta gobiernos hina kanmanchayqa kamachisnayqa maqanakunkuman karqa. Ama judíosman haywaykuspa kanaypaq gobiernoytaqri mana kay mundomanta gobiernos hinachu nispa. Ari Jesusqa reypuni karqa. Gobiernontaq mana kay mundomanta gobiernos hinachu. Chanta Pilatoqa Jesusta tapuyarqataq. Chanta kanqa reychu kanki nispa. Jesusta kutichirqa. Qanllataq rey kasqayta nishanki. Noqaqa chaypaq nasekorqani. Chaypaqtaq kay mundoman hamurqani. Chayqa kaqmanta willanaypaq. Chayqa kaqmanta kaqta parlasqayta kasun nispa. Jesusqa isinpi Pascua mikunata mikusqankutawan Tomásman nerqa. Noqa ñan kani. Chayqa kaqta kawsaytaq nispa. Ayantintaq Pilatomanpis willayarqataq Diospa gobiernomanta chayqa kaqta willaq kay hallp'aman hamusqanta. Payqa wañupunankama Diospa gobiernomanta willayarqapuni. Pilatotaqri Jesuspa nisqanta uyariytawan taporqa. Imataq chayqa kaqri nispa. Pilatoqa chayta tapuytawan mana suyarqachu kutichinanta. Imaptinchus yacharqaña Jesus mana huchayuqchu kasqanta. Chanta Pilatoqa ichapis Jesusta pusarikukuspa hawaman uhtawan lluqsirqa. Chayrayku hawapi kasharqanku chay kuraq sacerdotesman. Runasmanpis nerqa. Mana ima huchatapis kay runapiqa tarinichu nispa. Runastaq piñakuspa nerqanku. Tukuy Judeantinpi yachachispa runasta ch'aqwachisan. Galileamantapacha kaykama nispa. Pilatoqa judíos manchayta piñakusqankuta rikuspa ukurqa. Kuraq sacerdoteswan llaqtamanta kuraqkunawan wakyashaptinkutaq Jesus taporqa. Manachu uyarinki
imaymanata contraykita parlashasqankuta nispa. Jesús mana simillatapis kutichikorqachu. Chayrayku Pilatoqa mayta tukurqa. Judíosqa qapararqanku Jesús Galileamanta pacha runasta ch'aqwachisqanta. Ahinapi Pilatoqa cuentata qupurqa Jesús Galileamanta kasqanta. Chayrayku payqa Jesusta Galileamanta kamachiq Herodes Antipasman pusachirqa. Pichus chay pacha Jerusalempi kasharqa chayman. Herodes Antipasqa hatun kamachiq Herodespa wawan karqa. Juan Bautista umantataq qhuluchirqa. Payqa Jesús milagrosta ruwasqanta yachaspa ichapis nirqa. Juan Bautistachus wañusqas ukumanta kutirimunpis nispa. Herodesqa Jesusta payman pusanankuta yachaspa mayta kusikorqa. Imaptinchus payqa munasharqa rikushaqtin ima milagrotapis Jesús ruwananta. Jesustaqri mana ima milagrotapis ruwarqachu ni tapusqanmantapis kutichirqachu. Chayrayku Herodeswan soldadosninwanqa Jesusmanta alquchakunankupaq sumaq ropata churaykurqanku. Chaymantataq Herodesqa Jesusta Pilatoman pusachiporqa. Chay p'unchaypiqa Herodeswan Pilatowan amigos tapurqanku. Piñanasqa kasqankumanta allinyanakuspa. Pilatoqa Jesusta payman kutichiqtinku kuraq sacerdotesta, kamachiqkunata waq runastawan tantaykurqa. Chanta paykunaman nirqa. Qankunaqa kay runata apamuwarqankichik. Llaqtapi ch'aqwata uqarichishan nispa. Ñawpaqaykichikpi tapusqataq mana ima huchatapis paypiqa tarinichu chay huchachasqaykichikmantaqa. Herodespis niyataq ima huchantapis tarinchu. Chayrayku payqa kutichinpuwanchik. Chay runaqa mana imatapis ruwasqanku wañuchinapaq hinaqa. Chayrayku hasut'ichaytawan kacharichipusaq nispa. Pilatoqa Jesusta kacharipuyta munarqa imaptinchus repararqa sacerdotesqa chuqanakuspaya payman haywaykusqankuta. Chantapis Pilato juzgana tiyananpi tiyashaqtin. Warmin nichimurqa. Ama ni ima ruwanayki kachunchu. Chay chiqa runawanqa mancharisqa kashani. Kunan ch'isi mayta musquykuchiwan nispa. Warmintaqa ichapis Diospuni musquykuchirqa. Pilatoqa Jesusta kacharipuytapuni munarqa hinapis kacharipusqantachus manachus qhipan capítulopi yachakusunchik. Gracias, Jairo. Sumasta leeripayku. Muchas gracias. Kunan tapurisunchis, tapuykunita kapuanchis, sumasta yachakunapaq. Entonces, chaypi tiyan y tukuy kutichimuyta atisuma, chay tapuykunama, ankuna invitasqa kankichik. Ñawpaq kaq tapuynin, imatataq kutichisqa Jesús reychu kanki nispa Pilato tapuqtin. Imatataq kutichisqa. Ami. Jesusqa Pilato ñawpaqinpi mana negarqanchu pay reytasmanta por eso Jesusta kutichirqa
Cañata recas, casgaita nichanki. Nogaga chaypaj nasikorgani. Chaypataq kay mundoman hamurgani. Chayqa kaqmanta wiyanaypaq chayqa kaqmanta kaqta parlakayta kasuni. Eso, chayta kuticharray. Gracias, Ami. Suma. Es que acá está puinin. Pilato ima huchatapis Jesús pitarishachu. Hermananchis Carlita o Ana. Pilato con el Ya, ahora sí. ¿O faltas? No, contesta nomás. Ya. Pilato con el mano no con el mahuchotapis que hombre pitarini chunerga. Gracias, hermana Yanita. Gina. Hermana Domitila. Chanta Pilatoga Jesús tapullargata. Chanta ganga zichu kanki nispa. Jesús ta kutichirga. Ganglata kay ganglata ricas gaita ninki. Nogaga chaypaj nasikurgani. Chaypajta kay mundoman hamurgani. Chega kajmanta willanaypaj. Chega kajmanta kajta parlasqayta uyar kasu kun nispa. Gracias, hermana Domitila. Quien saca hasta puinin Pilato mana ima huchatapis Jesús pitaresti y matata zonas niskanko. Y matata zonas niskanko. Hermana Evita. Ari Jesús, Pilato gamana ima kuchatapis tarergachu que Jesús pitaporga awaman ortos paganchu zay kanki nispa Jesús tajan parla santo yarispa tukuyima paiga mana paiga kuchata tarergachu pai achayrayku pai. Eso, uyarisayku. Huyarsanki, entonces mana tarerga y chayrayku paiga kacharipuyta munarga. Señor, warmintahriya y guspanerga ama nima ruanayki kanchu kay runawan paiga mana kuchay runa nispanerga kunanchismos gochawan nispa. Entonces chaytaga tal vez Diosninchakuni musgocharga y mana wañuchinampa. Eso, suma. Mascarina Lucas capítulo 23. Capítulo 23, versículo 4 y 5, Mascarina. Chaypi reparasu imatach runas nerganko. Pilato matarin chuchata, runas kuna imataninko. Pita leerima, Lucas 23, 4 y 5. Isabel o Dominga leeripaiko. Ajinapi Pilatoqa kuraq sacerdotesman runasmanpis nerqa. Mana ima huchatapis kay runapiqa tarinichu nispa. Paykunataq atipakuspa nerqanku. Tukuy Judeantinpi yachachispa runasta ch'aqwachishan Galileamanta pacha kaykama nispa. Gracias, Isabel. Entonces, kay leerincha hina imaynatas runas kasharqanku. Pilato nespi mana huchakanchu. Inocente kay runanis. Elías. Bueno, Pilato, Jesús pimana ni mahuchata arihtin runaspa. Kay versículo nisma imagina atipakos ni sharanko. Jesús pa runasta Judeamanta Galilea kama chahwachispa purisha. Bueno, tukimani sharanko. Y charaiku Pilato Galilea manta Jesús casante echaspa Herodes Pahman cacharga, ¿no? Eso, gracias Elías. Gina, Micharen. Piñas cachaca sarganco. Por eso nas munarganco. Hapichita, Usta inocente nicha.
Jepantapuinin. Pimantata Jesusta Pilato pusachisca. Pimanta Jesusta Pilato pusachisca. Zoe. Herodes Antipas Pusaceta. Eso, gracias, Zoe. Suma. Jepancahtapuinin. Y Maraikuta Herodes Antipas Jesusta Paima Pusanankuta Yachaspa Kusikusca. Y Maraiku Kusikorja. Hermana Gis, Carlita o Anita. Maminga del. Herodes Ramaita Kusikorga. Paiman pusastran kumanta. Y Maraiguchus. Uño upagante milagruta robananta monarca. Eso, gracias, hermana y Anita. Imagina. Mascarena Lucas 23:8. Chay tapuy mantumpatao y apayuxunch. Lucas 23:8. Hermana y Marta Foronda leeripaico. Herodesja Jesusta Sikuspa Maita Kusikorga Paiga Ñaupa Paiga Unaiña Jesusta Sexita Munarga Paimanta Anchata Parlahta Uyarishanraiku Munashanraikuta Siku Rikusahtin Ima Milagrostapis Ruananta. Gracias, hermana y Marta. Suma. Entonces, imagina que se encarga Herodes, que hay versículo en Ingina. Hermana y Evita, che azulito y niticam. Herodes jamás quisiste casar. Cuando Herodes Pilato amplianas carganku, paikuna amigos hina alia caporganku chay pacha chay milagros ta ruananta suyasara mai kusisra casar. Y chay raigo mana milagros ruasran raikuta watihmanta kutichipullarga Pilatum. Gracias, hermana Evita. Charego que pantapuine. Jesús mana ima milagrota pizuati imatat Herodes ruasta. Chay fotito ta juray kurimpaiko. Vilma kutichiwasunch. Chay gallarimanta fotito ta. Nin Herodes Pac soldados ningi suma ropa ta juray sango. Jesús manta y paimanta nin algo chacusango la cusango nin. Eso. Gracias, Vilma. Y mata chay fotito pijao chancho. Gabriel. Chaypirikunchik así payasankui, Jesús manta burla kushanku paimanta, pero Jesús ka pai chinya kakushan, mana Jehová Dios pi hasta wan pai piatine kushan, mana chay manta desanima Sancho, hasta wan pis pai chinya kakushan, entonces llega rikuncha hinato, ¿no? Imagínate chay soldados, hay tiempo que burla corranku Jesús manta. Eso. Gracias, Gabriel. Mascarina con Lucas 23:11 leeris. Chay fotito pejao chancha chay tanisha. Pitas leeri pasó. Lucas 23:11. Hermana y severa leeri paiko. Chanta Herodesqa soldados nenguan
Kuska. Jesusta imaymanata nerganko. Jesus manta algo chakunan pachta sumaq rupata churaykuchirqa. Chanta pilatoman kutichirqa. Gracias, hermana y Severa. Suma. Chay fotito pejawasenchina. Chay taruarga entonces. Herodes y Nayata, soldados. ¿Penchané? Manchaita, así payargan. Suma. Gracias, fotito manda. ¿Qué está puinin? Y maraikuta Pilato Jesús ta kacharipuita munasca. Margot. Maraicuchus, porque Pilato de Pararga, que es sacerdote de Dunasta, por envidia, Aywarga Paiman a Jesús. Entonces, trata de Pararga, inocente, Aywarga, Cantapis, Mateo 27, 19, Nice, también Warmi, Pilato Manta, Merga Amani, Maduanki, Kachunchi, Chachegan, Ruanga, Mancharisga kasani kunan chisi maita motoichiwan. Entonces chaita iskay costata platos yachanku. Entonces chayrayku payqa kacharita munan. Gracias, Margot. Ajina. Hermano y Roberto, ya paikurimuach. Mana paipe ni ma huchatap star rango chiye mana. Napi. Eso, ajina. Jesús carga entonces, inocente, chare. Mana y mahuchat cargacho. Suma. Entonces, parancha ajina, mana runapi huchakati. Kay mahakayman pusay kachicharan. Pilatoman, Herodesman, así payarganku, mana allinchu karga. Suma, pero kuna imatano gansi yachaksuman kaymanta. Jesús imata picho rikukusqamanta, Pilato imatachu ruwasqanta, o Herodes imata yachakusuman. A ver, yachachita ni osuncha hermanancha evita. Ni ti ya solitud hermana evita. Ari kaimanta manchi akusun kunan tiempo pero ancha difícil pasan predicay. Tukuy imamanta huchachasawancha, insultasawancha, tukuy ima. Chaywampis noganchaja Jesús hina zikuchinancha tiyan paciencianchajta, munakuyninchajta, ajinamanta paykuna reparakonganku, paykunapis yachayta munaspa maskanganku, pero mana noganchik kutichikusun o imata nisun chayqa enemigunman apoyasasuman, entonces mana chayta ruwanachu tiyan, ima llakipi kaspapis Jehová Dios ninchik tatanchapi atinekunanchis tiyan. Gracias, hermana Evita. Hina, suma ya chachichay. Hermano Roberto. Chantaps kay tiempo pikayamanta kay no ganchik imatapis sutita paranachik tiyan porque Jesús ka nima tapakargachi ima rey kasanta nima entonces no ganchik titilanta karanchik tiyan si testigo kanchik llega testigo pasanchikta Lukita rikuchinanchik tiyan persona más. Eso, gracias, hermano Roberto. Ajina. Gabriel. Chantapis chayaray Jesús, ¿no? Pilatoman sutita nerga kay Juan 18:36 y pay nerga gobierno iga mana kay mundo manta gobiernos hinachun. Gobierno itagri mana kay mundo manta gobierno hinacho. Entonces, ajinatata Jesús sutita de cuchera, ¿no? Pilatoma. Y yantata kay tiempo pichara y gunoganchis
mana satikунchekchu politicaman hasta wampis Jehová Dios ta cosechita munanches chayrayku ashka pruebas no cristianospa zikuchiwanches pero chayta imaynatachu Jesús kallpachakurqa imaynatachu pay sigue con q'ahaywan willarqa enemigos ñawpaqinpi ikillantataq zuayta atisuma chayrayku Jehová Dios kallpachawanchis tantakuykunasnekta kallpachawanchis yanapawanchis songochawanchis asambleas nekta videos nekta entonces ajinamanta kay tiempopi Jehová Dios wakichiwanchik ajinamanta sumaq sayastas kananchik Eso, cosa Jehová Dios ta Gabriel. cosechita atisuma Imagina. Soy bailarín. Jesús mana sentitanku tristarganku, sino alerganku porque quería que se sienta feliz porque quería protegerle a Jehová, a su padre Jehová, y no le ha importado aunque se ría, no se ha enojado, sino quería que le vean que no hablen mal de Jehová. Bien, soy excelente. También tenemos que portarnos como Jesús, tenemos que hablemos bien de Jehová, sin enojarnos ni gritar. ¿A mí? También Jesús, mana manchar, como que manito, video mantan, mis compañeros mantan y ¿por qué estás obligando a la gente? No escucha tus servicios, están explicando. Pero deben obligar, le responde con valentía, dice, a mí nadie me obliga, yo predico porque quiero. Como también Jesús, Pilato la pensaba, ¿eres el rey de los judíos? Y él le dice, sí, lo sabes, y tú lo estás diciendo, entonces eso nos demuestra que nosotros debemos ser valientes, ¿no? Como Jesús. Gracias, Sami. Bien, excelente. Elías. Bueno, chanta kaipi tukurishalaganita, ¿no? Jesús está leimanta yachachekuna, judíos, huchayos tajina tumpaigoranco, ¿no? Y Pilato, Herodes, nima huchata paipi tararrancucho. Esto que mamanta taporranco, ajinacho, manacho, ajinacho, nima huchata tararrancucho, ¿eh? Y paita chaypi sutimanta porra inocente casante. Bueno, kai mapi tukurichiwan. Y chapis colegiopi, a veces trabajopi, wakin runasa, testigos mana alin castanchesta parancuma, o trabajopi, kai testigo jamás sumar, trajinos. Pero no canchichos Jesús hina sumasta, tukuimata ruasunchaga, Jesús pejina mimo huchata no canchespi. Tailan cancutacho, ¿no? Y chayta jiwa de hinchesta maita cosichan. Eso, suma puni chay Elías, haría aquí. Chao, una sección sunche, ¿chale? Suma. Gabriel. Kay gallarinimpi kayachaganamantanin Jesús a Pilatos ñawpagempi mana nega corgacho paisei kasqaman. Entonces chayta usuma yachachi orjosuman, noganchi yantata ya sea trabajopi o colegiopi mana ni haikas nega kunanchek chutia testigos kasqanchesta, ¿no? Entonces zikunchihina videopi icha manchikusaraigo ichapis chayta ruasuman, o ichapis ima yachachita defendeita tisuma Biblia manta colegiopi o chayri trabajopi. Entonces Jesús hina kaita munanchi zunas paño pagempi mana negar kunanche chutia testigo kasqanchek. Eso, imagina, suma yachachi. Gracias, Gabriel. Oxito tan, pita. Kutirichimu, mi mata yachakuncha.
animarikuycha manchikuychischu. Hermana y Marta Foronda. Noqa kaypi tumpata ukurisharqani de que Jesús manga na Pilatoqa churaykuchirqa chay manchay karu q'achasta ahí Jesusman. Entonces chaymanta manchayta burlachirqa ahí chay soldadoswan. Entonces chay noqata tukuchiwan de que kunan tiempo hinata burlakuasuman runa, ¿sí? Predicación lluqsaqtinchis o predicaqtinchis burlakuasuman manchayta runa, ¿sí? Chayta tukuchiwan manchayta. Eso, gracias, hermanita Gina. Pero a pesar de eso, aguanté a ti. Gracias, hermana. Hermana y Marta Fernández. Bueno, no gapis kaypi separallanita, y tukurillanita, y inapunita, asna predicactinchisqa asipayawancha, a veces nenka akawasi punkusta, a veces pasarisancha, aypachaqa hermanita, tomari nispaqa nawanchis, pero mano kanchisqa kutichikunchis, insitu ladeapunchis. Entonces chaywanqa noqanchis ganakusanchis, mana ima huchatapis tarisanchikchu, y paciencia kusanchis. Entonces kay estudiunchisqa yanapawanchis, wataqmanta yaririchiwanchis, calmados purinapaq aguantanapaq, chaypaqpuni wakichisqa kanchis, imaymana insultusta aguantakunapaq, paciencia kanapaq, munakuyniyuq kanapaq. Chaytataqri Señor Jesucristunchis yachachiwanchis, chay hina ñak'ariynin punchaypipis. Chaytata chay ejemplota noqanchis apananchis tiyan. Gracias, hermana y Marta. Gina, suma kutichimunki. Vale, maita agradezco tukuy hankunata, sumata kutichimurangicha, sumata yachakuncha Jesús manta, Pilato ñawpaqayman pusaskas hamanta, Herodespa ñawpaqayman risqamanta. ¿Chale? Gracias, sumata kutichimurangicha. Kunan imata yachakuncha, kay chisi tantakuninchapi. Ñawpaqta parlarerqanchik, Jehová Dios ta sirveqa atinapa hinalla. Entonces Jehová saqiwancha aqllakunanchaqta, ¿chale? Paita sirvinapaq mana obligawanchaq. Chayta yachakurqanchik, chanta qawarirqanchik Bibliamanta leerikurqa, sumaq yachinash chaypita rikurqanchik. 15 rikuchiykunata ñawpaq kaq, revisita, chanta Bibliamanta yachachispa, ¿chale? Cristiano kawsayninchaqpita yachakurqanchik mana manchachikuq kayta. Entonces, mana manchachikuq kayqa atikun Jehová Diospa yanapawan. Tukuchanapaqta qawarqanchik Jesuspa kawsayninmanta, ¿chale? Juzgashanku, mana huchata rinkuchu, noqanchaypis ajinata atinchik aguantayta asikuwaqtinchikpis, ¿chale? Suma, gracias, hermanitas, y sumata kutichimuranchis. Qhipanpaq wakil chikullaychaqpuni ajinata y sumata yachakullasunta. Willaycitulla tiyan tukuchanapaq kay tantakuyninchaqta qhipan semana visita kapuanchik, ¿chale? Entonces tukuy invitasqa kankichaq y waqkunatapas invitallasunmanta semanantin kanqa especial, martesta qallarinqa reunioninchikwan, miércoles kanqa predicación, jueves kanqa predicación, viernes kanqa predicación, sábado kanqa predicación, domingo reunioninchis y tarde en predicación, ajina tukukaponga visitantes. Qhipan semana. Entonces tukuy atisqanchikta, familiares, amigos, invitarisuma, chantapis precursor auxiliar kayta munanchik chayqa mana kay killa kashanchik, septiembre killapaq hurqusum auxiliarta, 30 horitas manta. Pikunachik atinkichik chay, hurquyta atiwachik. Ahinamanta sumaqta kallpachakunapaq y visita semanata sumaqta preparakuna tukuy ichapis atisqanchayman hina predicaq lluqsinapaq. Sumaq consideraciones kanqa, sumaqta yachakusunchik, sumaqta kallpachanakusunchik puraqmanta. Entonces chaystulla willaykarqa kunan tukuchanapaq takirisun takiyta.
Purahmanta kallpachanakunani, 90 taquita taquirisunch. Taquisqanchistawan, hermanonchis Gabriel mañakuyta ruwapasunch. Taquirinach entonces, pantallaspi qawasunch chay taquita. Kusunch. Maimuna kunio tatay Jehová. Gracias neita munaigo y maraicuchus kaitantakuipi sumachtagan kaipachawai. Jehová Dios nigo, kusisja siente cuigo y maraicuchus sumachta yachachiwaigo, chantapis yachacuigo, ñaupa kamachisnigimanta, chantapis Jehová gan songochawaigo, kalpachawaigo ima Jehová tukuy tiempo. Kay sahra tiempo pi Jehová, tukuy ladopi, mondontimpi aska hermanos nigo y chan ñakarishanku, Joaquín Tahri, Hati Kachaskas Kashanku, Joaquín Tahri, encarcelas Kashanku Jehová, Paikunate Yanapari, Kai Tanta Kuikunas Nechta, Gansu Mahta Kalpachawaigu, Chantapes Yachachiwaigu Jehová Dios. Congregación Pi Jehová Kikiyantata, Ashka hermanos Nigo, Sumachta Kalpachakun, Conecta Kunankupa. Mana Facilcho Jehová. Maraikuchus, Kai Sahra Tiempopi, Ajinata. Siente kunchis, chaywampis gan sumachta kay tanta kuikunas nechta, publicaciones nechta, songo chawaigo, Jehová kalpachawaigo ima. Gracias nigo, sumachta kay mijun espiritual huastaigo manta. Chantapis Jehová Dios, página manta, sumachta kay pitukurita munaigo, y matacho achupuchtaigo, chaita causa inikuman churaita munaigo Jehová. Gracias nigo, kunanta, sakaigo kaita kay mañakoyga maknigima y chachikamuigo wawaygi Jesucristo sutimpi. Amén.
Buenas noches, hermano Gabriel. Hermana Tranquila, buenas noches. Buenas noches, hermano Gabriel. Hola, Zomi, Hermanita buenas Marta, noches. Marta, Vale, Buenas noches, hermana Marta.